Tene de Munsung la Munsung sesi nangge changma la chamri tashi dile shu. Tene therin losa ki cinchona re. Ani nga de thanda Munsung serwe saja. Tela lep de ye. Tingye chenbu nang re. Ya gelde kanal so gyaga la peku chungba ina. Tela tunbo sha nangi yore. Chesan saja di kusimbo shira yore. Ani charang nyombo saja zangma ani yulzhong pe nying jabo dine sigire da pagi ridi dine kangli shira selbo tungo bindu de pagi karbo di kancho zenga re kancho zenga dine de Munsung ki tongsep 기kun에 dine sigire dine de karsa ngari kambu che ani this is Munsung, a place near Sikkim and West Bengal in India. So this is my elder brother's place, and we also keep paying guests here. In Darjeeling, we call it homestay, and this is the camera with which I teach Tibetan on YouTube. Tangye tanda pui labya ki parche tire. De chenga YouTube ki che du nyo ba yin. Tene de taran shoge nyentun chik su char tsam yin. Ani gelde kenan so tinde ya Kalengpong diba la trocham la phepu chungba ina de shu sa yore. 사제 되라다 디 총셉 차고야 규센디 디 사제 되라 인지 개갈라 예배 갑라 말레리아 기멘 cinchona 기 싱디 디발레 끼기 요래 디발 끼기 요래 아니 데 cinchona 기 탄다 싱디 빡바 디네 men 속이 요래 다 싱드소래 싱드소 빡빡네 men 속이 요래 cinchona스는 말레리아 기 men 직래 아니 야 दार्जिलिङ र सिक्किमको सीमाना मङ्सुनमा पुगिरहेको छु र यो मेरो दाजुको घर हो। यहाँ यदि तपाईहरु दार्जिलिङ आउनु पर्यो भने यहाँ बस्ने ठाउँ छ, होमस्टे छ र यहाँ एकदमै सुनसान जग्गा सफा एकदमै तापमान पनि ठिक्कैको न एकदमै गरम कि त एकदमै चिसो त्यस्तो के पनि हुँदैन र यो क्यामेराले चाहिँ म युट्युबको क्लास बनाउँदै छु। यो मेरो एउटा क्लासरुम जस्तै नै हो।